long hikaya SSA. Dah kacing penmi ke state government yang kena notification. Ngile recommend. Kamtam gitu kita join before 23rd August 2010. Hak MTED arjana pusau. Namar government kalau penmi yang kena notification ngila sngai. Claim ya le show yang MTED arjana pusau. War nakalian juga association yang keren bagi government bahkan yang relaxation na tak pass percentage hak MTED arja pusau government kalau le ya kata henry ini dah kajis keum jingmut bagi government kalau penurlong yang kena matching dawa jungi ban pelai yang kena join before 23rd August 2010 maximum iklaim ya le show yang kena MTED kita join ha Lanishwa apply 3 August 2010. Bagmenta hapden kata kajing seo shngai. Hapden kata kajing seo scam. Bata ka gam jongi kalong secure, ka gam jongi kalong kan scam. Mi kensan Supreme Court ruling hak shitrik bukai September 2010 kepala ong ba baro day ban pas ya katet dan Meghalaya kabanyong Meghalaya teachers eligibility test. Ni Mario iya kani ka judgment kamadon chispa page lama chispa page. Persyaratan puli iya kani ka judgment. Bangina persyaratan ban konsol ya ki legal expert dan advocate kita patip ya ka ai kapay day ba kani kamat. Umtang kata Namar bagi Seukia na kalian jong association nilapo na ka Jingkhang so commissioner secretary hang kandai 3 September aja pesan. Bangila kendo ro yo bangi ong bangi kwa banyo Jingkhang na ka state government kay ka stand jong ka state government hang kapay day ba kani ka Supreme Court ruling.